Dobro večer u Dnevniku RTS-a, ja sam Milica Nedić, ovo su vesti dana. 2000. u Srbiji je urađena genetska studija na Vinčanskom institutu u Beogradu koja je objavljena u časopisu Science pod naslovom Genetsko nasljedstvo paleolitičkog Homo sapiensa u modernih Europljana, perspektiva Y hromosoma, gdje su predstavljeni rezultati genetskih istraživanja koja je potpisalo 13 svjetskih naučnih institucija. Doktorica Sanja Glišić i doktor Dragana Lavantić iz Instituta Vinča biokemijski su potvrdili kod Srba 49% altajsko-anatolski marker HG2, tek 16% slavenski tip EU19, uglavnom u Vojvodini, 13% južni afrohamitski tip i ostale manje skupine. Genetika serva. Altajsko-turski anadolski haplotip 49%, haplotip EU19, slavenski haplotip 19%, haplotip EU7, hrvatski haplotip 5%, haplotip HG9, avarsko-mongolski haplotip 6%, haplotip HG21, afrohamitski haplotip 13%, ostali haplotipi 8%, kod Hrvata je dominantan dinarsko-ilirski genotip 45%, oznaka EU7. Ovaj genotip vlada i u Bosni i Crnoj Gori, a prema nekim još nesigurnim ispitivanjima kod Srba ga je svega 5%. Sad, kako je tek 16% današnjih Srba slavenskog genotipa, postavlja se pitanje šta su onda onih 79%. Ovdje se radi o Srbima iz Srbije, jer Srbi iz Bosne pokazuju prisutnost dinarsko-ilirskog genotipa. Začuđujuće je da je altajsko-anatolski tip HG2 u Evropi najviše zastupljen kod Srba 49% i Bugara 42%, te kod Turaka i Turkmena u prednjoj Aziji. Također je berberski, afrohamitski tip HG21 u Evropi najzastupljeniji kod Portugalaca, jer su Berberi stoljećima tamo vladali, ali je pitanje otkud taj genotip kod Srba 13% i Bugara 17%. Kako su rezultati ove studije polako, ali sigurno su presirani i zamijenjeni novim pod navodnike studijama u kojima su se uzorci pa tako i rezultati drugačije birali, je pitanje više političkog i socijalnog nego znanstvenog karaktera.